Ajara Fuseni me mano aka enne the course so Simbra Echo police headquarters no munsem nyina wa ope pictures ni video nso ahwe no obetua adwane o Facebook na wa hwe bi Ajara etizan Pachonya mi adom bi aboko de yewura ena obo ediko enkran no emunsem etizan bomma mena mene matifo omo NTB said the tie first of its kind so concran police headquarters invitation no if you want to buy send a hunsem tiankasa. Okay, information yes kan ya gada ne say IGP last year na President Mahama no na osweni in enochi no obesra Otumfuo or extend the invitation edema Otumfuo say Otumfuo Ombra Mesra no our headquarters na omfani Shira in the Shira no nti ene Nyankopon eya adom ebie kwan na kotoko hene ekopiem wo enkran mantem mu e police headquarters mame enka church for say opeso hu de ekoso nyina na ekoso anopa bra Facebook oko Facebook ana wo de obi obe won okura Facebook I can say one search ma na hwa de obe search for Opemsuo OPESUO Opemsuo 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 na o the radio na so obehu de ekoso ajara ka ho asem nyina no obetimi adwene na onso wahwe bi o yo ajara to so me enti enena kotokoni free menhia ekopiemo ewon kan oju honom be 12 area 12 na okoju honom no na say IGP enen mpanimfo Pomab Police Management Board amaboja kese amade twan ohene na the edimu ba kon eye guard of honor guard of honor we say no a man kwa IGP sheda a man kwa ne ginaye mo mana kwa aba shemi munyam enti no all female guard of honor ena omo ede emanya asante hene na enochi no ena IGP take the podium so wakasa or address or more Otumfuo akwaba na kwaba nsemu ne remarks no and I watch say we the first time an asante hene ababesra the Ghana Police Service our headquarters now or say asante hene ne police no ewa yonkofa awo honom imfie bebre but we first time okay guard of honor no na was screen so say we no said okay say mankwa na omo meka so omo ma yura kwa aba no abusan so obetimi ahwe bi Facebook na live one man na YouTube ni na Opemsuo TV and say Opemsuo radio na said dia ajara kan no ehonfo nyini etwagu edemaye no yo na nka say mu no chere say visit we say ebewo honom ebelka or madwunim forever and I want another thing I was mentioning or say visit no a turning point for the Ghana Police Service. I see. Now, Ochire Mudienti I'll say a turning point and I'll say the beginning of a collaboration between traditional authorities and the Ghana Police Service in policing. Let's just say or say the dada ni no if we colonial era no if you want Ghana Police Service adopted the European style of policing. Kwanya yefa so bobra omano ho ban ne nkeka ho nyina de almost free Europe for no mo ba colonize no but say dey answer na omo be colonize so na police institution ne wo ho yenya ye okwa na yefa so boy ho ban ho ho hyehyeye wo ho nom na ne makoso toten na yetimi bo Kuno ho eban asumdue wo ho law and orderliness bibia e wo ho kama but I say asante hene we say Emma draw my attention esa challenge wo say so omo fall back to the indigenous style enkanetete de na kwana na yefa so aboy ho ba kwasi bonima no kwan fa so boy ho ba no Yura Mayama atwe wadwena ba so say yen hu kwan so msa komchi
yesi sanko fa wo yenchi enti omo be sanko mechi na o sanko akọ fa the way na tetene na esitie na o say kasa na o say acknowledge support a Otumfuo edema police adwumaku no ta o machi no ta o machi o say IGP bi aba Otumfuo ebie ne fie pono ama no a o munyina atimi ba beje ne ho akwankyere beje ne ho afutuo ne nsem nhira ede ye adwuma no se de esi ese na efata na owe maka Bible mediation conflict resolution entawanto aba wo siesie no kwan of Otumfuo afaso aboa wo sa kwan no so or the yendi mediation ye example or the dabon ye example and or sande boko na nsen ye example say boko dey say asumdue aba boko Opemsuo enti okase wie ye no and I watch say they are willing say omone traditional authorities in Ghana na no matrankunya ebe ka bom na police adwuma no beto kese ai na ya ho bambo no omode aye adwuma omaye eho adwuma na okase wie na yura so mountain podium no and ono so kasae na ansa na yura hye ne de na se no or commend the guard na akwaba kwanya na omuyi che no you faso man akwaba the guard of honor no because honestly yeah me I stand to be corrected but first time who guard of honor man nkwa na na efede is a police for man omunta de na efe sasket to say you know abusama mo he Facebook there national police headquarters money said the mo hono efe pa na enochi no na asante hene ede new year message ema police for no bo na baso acknowledge we say yentambo police for abaso e wode omoye Otumfuo kan ka say ye time ayada no na mo boye ho ban baby a obi asu so obekọ no ahọ ye pia wo mo se omonko omo ban bo ni omo dwumadie o hye omo nkran no sign bo ma baso ema omo hu se omo nkoso a enye ensho mo ehoden na omonye na enum na yura edit see history okay abakosem efa police adwumaku ne ho na wo twem se ansa na ye be pam police atade edi kan de ahye Ghana ni no na Opemsuo Bible ewo honom ni wo kwan ya yefa so ebo ban ewo yeman yi mu na also try say answer na court e beba no na ye settle cases ni edi asem nti nye modern styles no na de bae and also can already a strong case for custom and tradition custom and your friend say tradition and also custom regulate in crofo the way ya mbesi abo mobra e restraining almost that time no enye so ye betwe na so nti na onye bone ba onim se bone na akodi no ebe didimu akọ obi obusuam ebe ye din adawo busuya so enti no na ni na ye de custom ede ekyeryen eboa ye eyi ema pepeyo ene asumdue law and order eba ye man emu na ochino osade colonial era no de ne kwa eseye mfato ho eka se colonize ye no omo kwa efa ahemfo no omo ba omo anto ahemfo na anto antwene omo fa ahemfo no omo na mahemfo no so ene ma nioma ko omo timi enya asumdue wo oman ni mu ene nipa no ebeye omo trade ni omo dealings via na omo pese omo ye no at the time another thing na Otumfuo say raise ye say esese nkabomu ba esese ye beyi traditional authorities say nchan ni police force so ayo omo or say they are not conflicting they are not rivals omo nya atamfo ese omo kabom na omo timi ye adwuma no say ye sign ele back to customs ye ye fire onko to ya mamre ni amane no so maye nje na chi sa se me ye mfa mra keke na se emra ele etimi ema Bible ene asumdue bo man mo anka eye oman a owo
emra mu odin pa nanka hona sunjo and what you say even prison impo no omo mra ebom ho ba ho prison impo na ya jo say ya do akwahwe hono emra e wo honom nti no enye mra keke na mom eye customs ya de beka ye mra ne ho na ya enforce ne police ne traditional authorities on beka bom na ma ye adwuma no eno chi no we di kan abo abambofo no abaso eno san challenge IGP catching say omo nani nko ne mantie no ho omo discipline etoda there are gaps yana to be mo jaja omo integrity no ebi mo de wo form ene no kre ye be hira ira wo sa asem no pa janye omu nyina ba ma akumienu bi omutwa bi basa me jameka ya che ma bia ma akoma mu twabia na mudi police adwuma no ba form ne ade ne na eno na mpanyufo ka ho asem ya kwedi ya kabia mo say o tete so kakrakra nti o see indiscipline no o she police attard pa na obumra so nti e ba ne sa na no citizen no civilian no odwen say so they all know what pass it through training ya training no kra na yesi na me de I can do whatever I want. And I say, me who so be bo police ni be din. Mo ya mo fa anwumere mo free bia anwumere free Abrepo junction ba so run about ya no mabo pampim ho no ba bi na obi bo ni din say enso bi akroma do bi ata o afa o de obi hia na ya che na wi fa ni nyina aka de ye ka no. And then the last by one point out for raise a political neutrality. Or say as I say, police for you are free. Amanosemu. Exactly. In they must be loyal to every government, however, the government of the day. In so or try say me wa political party way and I say me wa political party way. Or say banesa and more bimbo and then jumedie police jumedie and then kita hundi as say about police and government in the interim. And they try to occur Otumfuo share IGP in crime. So on Kosoa with Jumapa, then you might gaps be one message of failing. On man on fanny easy form, on man in your day. Now on her so on he should be visionary in whatever he does. See, and then Otumfuo Ekosra IGP and they Pumab police headquarters the see or honum and no. Ajara Fuseni from our news desk and Oten and Kaname a good report on that historic visit of Otumfuo or say to the second and there or call National Police Headquarters for that visit. IGP Christian Yohuno Christian Tete Yohuno IGP or tunsa every rase omra mestrano na omishano na said ne etieno ane you retired inspectors general of police bebre and so honomo na Mr. Opemsuo no mo be kai na no honomo Mr. David Asante appear to no so honomo Mr. John Kudalo ono so ebai Mr. PK Champon na owusu insia IGP zena no ma baba twetwam ni nyina so omo ba hono mo amohwe Facebook ni de mo hu said e course ene anopai